Человек по имени Петр Ионов был женат, ходил на работу. 23 взял кредит на машину, выбирал между Ниссаном и Опелем. Выбрал Опель, немецкое качество. И, кстати, не пожалел никогда, вообще никогда, то есть ни разу. 26 только выплатил за машину, 4 ноября Данька родился, но и пришлось почти сразу влезть в ипотеку. Через 2 стал заместителем генерального в небольшой фирме мелкооптовой, а при случае розничная торговля морепродуктами, рыбой. Родили дочку, пошел учиться на MBA, закончил, тыкался, ругался с начальством, потом понял, что ничего не светит. Поменял работу почти в 2 раза зарплаты. Через 1,5 года жену сбил насмерть на перекрестке. Пьяный водитель с государственными номерами. Один воспитал обоих, и Катьку, и Даньку. Всю жизнь ходил в офис. Выплатил-таки эту проклятую ипотеку за дом в Капернауме. Достанется детям. Так никого и не встретил. Делал, что должен был, чувствовал, что велели. Редко бывал счастлив, но зато все летучие рыбы показывали ему дорогу, летели, а обычные рыбы встали на 7 плавниках изо всех 7 морей и хором запели, когда он из пролежней умирал в небо на своей постели. Cilvēks vārdā Pjotrs Jonovs bija precējies, gāja uz darbu, 23 gados paņēma mašīnas kredītu, izvēlējās starp Nissanu un Opelu, izvēlējās Opelu, vācu kvalitāti. Un starp citu nekad nav nožēlojis, proti, vispār nekad, nereizi. 26 gados tikko bija samaksājis par mašīnu, 4. novembrī piedzima Daņka, un nācās gandrīz uzreiz ielīst hipotekā. 2 gadus vēlāk kļuva par direktoru vietnieku nelielā firmā. Sīku vairumu tirdzniecību un reizēm mazumu tirdzniecību ar saldētām zivīm, jūras produktiem. Nāca pasaulē meita. Aizgāja studēt MBA programmā. Pabeidz, ņēmās, lamājās ar priekšniecību, vēlāk saprat, ka nekas nespīd, nomainīja darbu, gandrīz 2 reizes lielāka alga. Bet pēc 1,5 gada sievu krustojumā sabrauca piedzēries vadītājs, auto ar valsts numuriem. Viens uzaudzināja abus, gan Kaķku, gan Daņku. Visu mūžu gāja uz biroju, izmaksāja beidzot to nolādēto hipoteku par māju Kapernaumā. Tiks bērniem, nevienu tā arī nesatika. Darīja, kas bija jādara, jūt, kas bija vēlēts, reti bija laimīgs. Toties visas lidojošās zivis rādīja viņam ceļu, lidoja. Bet parastās zivis no visām 7 jūrām uzslējās uz 7 spurām un korī dziedāja, kad viņš no izgulējumiem nomira debesīs savā gultā.